Soc aquí per entendre, per comprendre, per investigar. Și pentru soare, pentru vremea frumoasă și pentru a trăi în acest oraș. We are here to work in a scientific environment that attracts people from all over the world. El Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, PRBB, te propone hacer ciencia desde una perspectiva distinta. El PRBB es una gran infraestructura científica creada para obtener conocimientos de alta calidad sobre los enigmas de la vida y los desafíos de la salud. El PRBB agrupa diversos centros de investigación y plataformas tecnológicas en un único edificio. Biomedical Informatics and Systems Biology. Gene regulation and epigenetics. Stem cell and developmental biology. Physiopathology and pharmacology. Human genetics and evolutionary biology. Epidemiology and public health. Sono qui per collaborare con persone di discipline diverse. The added value of PRBB is the close relationship of the different research centers as a result of its unique location. Together with the attached university hospital, we can approach basic as well as applied research in a new way. Estoy aquí para trabajar con las técnicas más avanzadas. We have the latest technologies like macroarrays, proteomics, genotyping, a phase 1 clinical trials unit, and the largest PET center in Southern Europe. We are committed to the multidisciplinary research that is useful for the health of the citizens, so we can make translational research a reality. Estou cá porque não estou a aprender. This is an exceptional environment for higher education and research. Indeed, we run an international multidisciplinary PhD research program and biotech courses full in English. A més, els nostres centres i els nostres científics són pioners en disposar d'un codi de bones pràctiques científiques. Estoy aquí para desarrollar proyectos útiles para la sociedad. We are committed to produce a new generation of knowledge according to our health objectives. Et nous travaillons aussi pour faire partager nos découvertes aux citoyens. After 30 years in Germany, I decided to move to Barcelona because of the strong commitment to foster scientific research. Today, we are continuously recruiting scientists from all over the world. Estamos aquí para hacer grandes descubrimientos. La Bioregión de Cataluña. 12 universidades con más de 30.000 estudiantes en ciencias de la vida. 6 de los mejores hospitales de España en producción científica biomédica. Casi la mitad de la industria farmacéutica española y 60% de toda la producción. El PRBB cuenta con más de 1.000 personas trabajando en un mismo espacio. Más de 80 grupos de investigación independientes dotados de plataformas tecnológicas de referencia. Un entorno para nuevas iniciativas empresariales. Wir stehen vor einer echten Chance, neue Technologien und anwendbares Wissen zu schaffen. Contribuirem decididament a que Barcelona sigui la capital del coneixement del sud d'Europa. Είμαι εδώ γιατί θέλω να βιώσω την έρευνα με ένα μοναδικό τρόπο. Perquè vull formar part d'una gran revolució. Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. Navegamos rumbo al futuro.